bankuzana dusangire. Irindira bamare guteka. No kindi gitangaza. Musigaye muhisha noneho n'inyama. N'abana kindi gitangaza. No usigaye urya ingurube pastor. Abana gute abana nibo bayigutamise ubaye umwana. Ugaga witonze gara batumva gute hari ibanga rikirimo umukozi w'Imana uri ingurube kumugaragara. Reka kumusezera. Oya nta bindi no kwirirwa mvuga. Arena niko wa mugore Arame wabaye gute uzampamagara isaha yose nari mu kazi nariko mpanga ibintu hariya mu nzu irakizagihe arasohotse agiye gukina umupira n'abandi bana nari nkeneye kumutumara hepfo hanyuma noneho nari mfite igitekerezo maze nk'iminsi myinshi cyane natekereje ko twagurisha ibihogo iriya nka dusigaranye tukaguramo ingurube wumva ivyo bintu bibaho oya niko bimeze ahandi hantu nabyumvise ni wowe mbyumvanye ni igitekerezo cyanje nka nyir'urugo n'ivyo mugabo urabizi ingurube tuziguze zodufasha zikororoka vuba kuko ingurube bwagura amezi hariyo bwagura mu kwezi cyangwa mu gihe ingurube nini turanakorora ingurube twabayeho babuze ibindi tworora kugira ngo tworore tumaze imyaka 5 hano muri uyu muhanda dufite ibihogo nta iri mu giroki yabyara ikarambura ariko ganinka nubwo yo binta duhindure dutangira korora ingurube tuve ku nka tuje ku ngurube korora mu nyuma y'imyaka 2 tuba dufite inka zigera kuri 5 aya tangume tuzorora muri uru rugo kuko ingurube tuzoja kwisabisha umugeni tuzogira iki ingurube tuzoyikamira abana bihoga iri mu kubyara tugakama abana bakamwama basi ingurube uzoyikoze ko nta kintu nakimwe uko bimeze ingurube tuzomara kuba nyinshi tuzigurisha kuzigurisha ico gihe kuramva nyuma y'iyo myaka wavuga wewe wenyine kuramva nyuma y'imyaka 5 imyaka 5 izoshira zabango kwa Simiyoni batunze inka iyihenga nawe yazava ngo utunze bihogo oya niko bimeze ugenda uzumve kandi umenye ko ndumva oya niko arene oya umaze iminsi usuzugura oya niko bimeze ngusuzugura se ngusuzugura iriya kataho mpaye n'ijana iraguma hari yari inka tworora inka izizokororoka zizoza n'izindi ziracaza niko bimeze rero hanyuma nari nshaka ko ujara kwa Bisimwe gutorera akanyama kwa Bisimwe abinyama hari inyama wende mukona botsa utunyama twiza cyane kwa Bisimwe cyata nyama ziba kwa Bisimwe zayotse inyama z'ingurube nizo gusa zayotse oya hari inyama genda wo gusa gweze inyama usigaye unazijya niyo mpamvu wazanye imitwe yo kuvuga ngo tugurishe inka tworore ingurube usigaye unajya inyama z'ingurube kandi uri pasiteri arena genda haguruka amashu kuzana inyama sikazavuga kabiri wacu kangende nta kundi ga hagunye ko genda Simiyoni sanza amadeni ufite nguyu Ibisimwe turaza ya nana batanga twale nyama ingurube seleka utayimuria ngariya ariko mara yeno amadeni ahambira ufite hariya itonde bereze faranga ndabe bindu kwitonda nimugenda langule gindi tubona niyo usigayuba tukija mu bandi bantu narabibonye oya nawe uzuceceka bereze faranga tiwambye ngo afite amadeni da yiji ambereze faranga kuti mo uzuceceka muri kuti mo
Bereze faranga. Simeon, bereze faranga. Koko mwana. Bigingo waija wanatoa le nyama utandiha. Koko mwana efo. Kazi lo. Wakola. Bereze faranga. Kwala izo. Nanga nyenda gatwala bibi. Kwala zino bisi. Nanga. Ngakuva izindi. Bigingo waija watwala. Zene waija. Ariko umwana omunyetu nzakwizindi. Bereza. Hayi gute. Bereza ni mgeni langu legini. Mango waija yote unatwale. Gutwara izo mbisi uraza bikugaruka. Nzakwizindi. Ye, twala faranga. Ndakwizindi ku mugoroba. Hayi gute bisi. Umuturanyi mumwija. Biliko kuno. Ye nagenda. Hehe. Mango naija. Ngwane faranga zimone hahana. Ndacho kibazo. Ndamufina Simeon, ndamufina. Ibindi ile sama. Nena kubwira. Mgote mgaisha mnari ngurube mutakiziriha. Lusiko wopo shonga Shaga yako. zaho. Shaga. Sariko ino ikongoma. Murekavuge ufite amadeni y'ingurube. Amadeni y'ingurube, inyama z'ingurube uri pasiteri. Ariko sinibuka nta munsi mperutse kuja gusenga. Uhawe ubwiriza ngo ijambo nimba ngo ku ngurube simpanibuka ibintu wavuze mu ikanisa bene ibyo ngibyo. None inyama z'ingurube ni ukuri. Inyama z'ingurube. Z'ingurube uri pasiteri. None ugeze naho umbwira ngo tworore ingurube. Uzoje. Ndabo kwa Simeon. Karibu. Baramusaba kwa Simeon. Karibu. Karibu. Muraho. Makuru na magana pasta. Murakoze cyane. Ese ko nshitse numva nk'ikintu c'induru. Ese wakubise umugore? Nizo mu rugo gusanzwe. Atuganira. Narizi ngo twabyutse neza nariziga ngo urugo murarutwitsa none ndavuga ati none pasiteri nawe ko ari we ntangarugero bwa y'abandi ba Kristo ni gute ashobora noneho gukubita umugore cyangwa asanga karatongana bigeze hariya ariko ga nari mbonye muhaye mufungura nimuzane gatube nk'abasangira kibarateka abana bari mu gikoni oya igihe nije mbonye yari afite ikintu mu ntoki kimeze nk'akagashito yari ko nihanagura no ku muntu bankuzana dusangire irindira bamare guteka no ikintu gitangaza musigaye muhisha noneho n'inyama no kini gitangaza no usigaye urya ingurube pasite abana gute abana nibo bayigutamise ubaye umwana ugaga witonze garapa batumva gute hari ibanga rikirimo umukozi w'Imana uri ingurube ku mugaragaro reka kumusezera oya nta bindi no kwirirwa mvuga niwe ni muri rya yinga rishize haciye amahinga 3 niwe wigishije ngo ingurube iri mu bizira urabizi ko byanditse muri Matayo 8:32 urabizi ko Yesu yazivumye akazita mu nyanja none kurarengaho ukayirya noneho ku mugaragaro noneho ugeze naho go wihisha byerekana kuri umuforoderi n'inzoga n'agacupuzo ugafata oya tubabarire pasiteri birashikanye oya ntabyo imbabazi n'ukuri uzi umunezero twagize wa munsi ukunda abakristo bariko bazamura amaboko kumbi wari wigisha ibintu nawe bitakurimo ibi ni ibiki oya sinokubabarira urabizi ibi uzobisobanura imbere y'ibaraza y'abandi ba pasiteri hariya ku misiyoni none ukeneye kuntega mu ikimbe nose nogira gutaho reka iki kizira reka nkirambike nta kindi noba nkivuze bikurikiranye n'ibintu mboneye aha ngaha nagahomera munwa kabisa mbabarira ibyabaye mbabarira oya nta bintu by'imbabazi kabisa uzobisobanura ku misiyoni mwibaraza y'abandi ba pasiteri oya pasiteri sinjenye turi mukuziga turi benshi muri mukuziga muri benshi ahubwo mbonye n'urwitwazo ukuntu tuzobafata muri benshi abaforoderi ni benshi aha byerekana yuko muri mukunywa na tuzoga nzambona ngo ni za karibu n'utundi turya two mu mashashi noneho uko bimeze kugira ngo uzobabarirwe uzosaba imbabazi imbere y'abandi ba pasiteri
imbere y'ibaraza. oya mbabarira reka kunsebya Mbabarira, Pastor. Oya ntabyo imbabazi. Ubwo uzovuga n'abandi muza musangira bose. Ukeneye umusaza nk'uyu yaje kwirega kurema. None se umuntu w'umugabo ni gute yorya inyama z'ingurube kandi azi yuko ariwo wigishije mu byumweru bitatu bishize. imbere y'abakazana zirega ingurube Oya nta bintu by'imbabazi. Yari amaze n'amayingaya atatu ntamubona. Bisigura ko yirirwanaga n'abari abanyamoko bahaye bazirya. mbabarira Oya nta bintu by'imbabazi ahubwo ndanage nta n'ibindi noba nkivuze. Nta n'ibindi noba nkivuze kabisa. Nuko bimeze ubwo uzobisobanura imbere y'ibaraza n'abandi bapasiteri. Tubabarire Pastor. Urabonye ko n'abanyu ba pasiteri bakubonye. Urabona isoni ukojeje ngo kurajya inyama z'ingurube kubwiraga ukavugaga ngo nayaje nguzavuga amajambo menshi. Uko nta soni zigukoze. Abandi bagabo bose kuriya uragira ngo pasiteri ntabivuga se. Naimba nanakubabariye simenye nimba kubabariye nimba atanakubabariye. Ariko arashika hano hanze abibwira abandi bantu bose bumve ngo zirya inyama z'ingurube. Kuriya nzi ko naje nziza nzirya. Ndikina mama mu ikanisa. aya ndabibonye birambabaje Ndangono none zanka barugiye kugurisha ngo ugure ingurube none uraretse ubivuyemo. nimbona kizugwa none sinzombera gusa ko ndatinyuka antengera mbere y'abakazi Muvugize mupfunditse irihe? Nire mupfunditse wene. Noneho wewe genda ujye numara kujya uje guturera ibintu. Umwinginge gagufatira ibanga. Kuko atagufatira ibanga. Eba ndabona hano hanze ugiye guseba. Ugiye kukuntu uzohaguruka imbere y'abakazana n'abakwe. Rano uyu mwana wacu yaruse gushaka hahepfo. Numara haguruka uje kwirega mu bandi bagabo bose ngo wari inyama z'ingurube. nicyo kuri kuntera isoni Kandi gatuzi no gusaba imbabazi. Ngo nabandi bose iyo usaba imbabazi ntuzi uvuga ngo nabandi bose baza bazira. Uzi usaba imbabazi gusa ku giti cawe we wafashwe. Iyo kubwira ngo ubazane wari bazana. abandi tuba tuzusanga Ngaho kaje guteka gira ujye ugenda. ibi bintu binkozeho n'uwo nzosiga nizo kujya ingurube nkanjwe uko kubwiriza ejo bundi nyuma y'ibyumweru bibiri ukunze kwigwa hehe n'umuntu wese uzi ukora bino bintu agenda abirika kabisa narizi ko ndijenye none pasiteri aramfasha kundi no